I dobar dan ljudi, ipak smo možda malo smo samo, popravili smo probleme sa zvukom, tako da ćemo ipak igrati Minecraft i preživljavanje. Ljudi, mi smo negdje u vodi. Trenutno gdje, ne znam. I evo ljudi, ovdje nam je rudnik. Sjećamo se da smo ga ovdje zatrpali u ovim ovdje blokovima. Sad je noć, zato idemo da spavamo danas nešto ne bi ubilo. Ljudi, danas nećemo ići u rudnik. Danas ćemo dovršavati ovo staklo gore koje smo počeli da radimo. Za to će nam trebati naravno dosta peska. A mi već ovdje imamo i to mnogo peska. I ljudi, mislim da bi to bilo dovoljno peska. Njega ćemo staviti samo da se ispeče. Ovo ljudi trebamo. A da bi se ispekao, stavit ćemo ovo. Ljudi, moramo da idemo da skupljamo još drva. Ljudi, vidjeli smo ovdje jednu ovcu. Ona će nam trebati za krevet dole u podzemlju. Ljudi, dok nisam snimao, sakupio sam redstone ili ti crveni kamen dok sam malo proširivao i još kopao u rudniku. Sad ćemo staviti. Ne, ljudi, trebamo prvo kraftovati još drva. Sad, pošto imamo daske, možemo da pečemo staklo. Mi ćemo naravno staviti to da se peče. U stvari, uzet ćemo nam da nam ostanu samo 3 za krevet. Treba će nam vuna, imamo već 3 vune. To je dobro, evo ga, jedan krevet će nam trebati. Imamo 2 česta i vraćamo se dole u rudnik da u onoj kao sobici napravimo krevet. Ovdje je rudnik sakriven. To ljudi, idemo dole.
Evo ga ljudi, ovdje sam već postavio jedan crafting table. Onda ćemo da postavimo ovdje 2 česmi. Mogli bismo i ovdje 2 česmi kad bismo imali malo više drveta. Tako da ćemo ipak krevet da postavimo prilike na ovu ovdje stranu. Ljudi, možda ćemo ipak malo da idemo da kopamo. Ovdje imamo, ovdje sam proširivao i ovdje prilike tu negdje još dole u dubinu. Ljudi, mislim da sam ovdje negdje našao crven kamen. Evo, i ovdje sam ga, još negdje, još malo dole. Ovdje sam isto našao negdje crven kamen, evo, otprilike, ja mislim, čelik. Dobro, ljudi, sad ćemo ovo malo da zatrpamo. Ok, ljudi, sad ćemo ovo već malo da zatrpamo, pošto više nema čelika. Tak, da ćemo ići još dole. Evo, ljudi, mislim da sam i ovdje negdje našao crven kamen, ali ovdje sam ga isto mnogo našao u velikim količinama. Ovdje sam počeo da kopam ovako malo šire, zato što šire kopam, veće su šanse da nađem diamond ili gold. Ili čak lapis lazuli, a možda čak i obsidian za enchant table. Ljudi, ovdje je malo mračno i trenutno ljudi, ovdje nema ništa sem ovog temeljca koji naravno ne može da se sruši. Možda je još malo na dole da kopamo, ali nema ništa ni na dole, tako da ćemo da staviti, možda ćemo, ajde bar ako nema ništa drugo, uzet ćemo malo uglja i nastaviti dalje. Da, ljudi, ništa se uglja ovdje što se tiče ovoga. Još malo ćemo da nastavimo da proširujemo, možda nađemo nešto vrednije od uglja. Ljudi, ovdje ništa se uglja. Dobro, ljudi, idemo gore, možda nam se ono staklo ispeklo.
Eto ljudi, legli smo da spavamo. Eto ljudi, legli smo... I ljudi, mislim da se ispeklo svo staklo, jeste. Napravit ćemo jedna vrata za dole ili može, da, jedna vrata. I jednu pećnicu, to je čisto onako za dole nam treba. Ljudi, samo hoću da vidim da li može ovaj redstone da se postavi. Izgleda ne može. To može samo u Minecraftu koji je na PC-u. Možda ćemo i njega da snimamo, ali vidjet ćemo. Ok, ljudi, ja ću da počnem da stavljam staklo. Jes, ljudi, gotovi smo gotovi smo sa staklom. Jes. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.